Hai munchana tami vaigon endose ngayose masapenin tui bonga ka office panen hi ka hingal si baiwa kanga no sidwa ka hingal khutsa wa hi tunin porpi tu so tom no khat ka shell no ma no te tunga ka phong no ma silam na khat ana pianga hi tu ha nimit som ni le thum ni in hi Englana lengpa King Charles athumna le azi Camilla hi Rome khopia vazintawa Pop Leo asom lalina to anakimu hi hichin hi leng khat ti pen hi Englana leng le Rome kipolna Catholic pol pi kipolna hi kumzanga sung nakipol ngai lo hi hichin hi King Charles created history chivai tang thua khum ta silkhat King Charles in anabol hi pop to akimua pop to thu angen to na hi tole athunget nawu ko Catholic pulpit sunga ka thunget na lai bu everyday prayer tami thunget na bu midday prayer sun thunget na ki chi hi tami lai bu thunget na bu panin hi King Charles Azino Camilla tole Stephen Cottrell Anglican Archbishop khat Archbishop dangte le Cardinal dangte to hi Sistine Chapel kichi Rome khopi sunga pop up na sunga hi be in new khada thu angen wi the sama bangin tami be in Sistine Chapel kichi Sistine be in a atung langa invu ma hi Michelangelo in his last judgment thuken nukhia lim asuina to mineya thunget na anei ohia hichin hi Pupo Francis in thunget na apana leng Charles le Azino Camilla jong apanga tole amate Archbishop Anglican Polpia Archbishop khajong apanga tole Catholic Polpi le Anglican Polpi la sasiem te coil la pote in la satuna tole tami thunget ton na thului bang he chi le hi leitung kep dan tung tang hi leng Charge King Charge in hi environmental care holy hui kep dan lam sang hi aman anangai sang mama tami hi thuluin anom hi hichin hi kum zanga zovin Roman Catholic polpi le Anglican polpi te ki khomin hi thu angen to no hi kum zanga zo jiwai the sama bangin leng Henry agiet na King Henry VIII ama le pop anaki khen khawi hi biena to ki sain ahin leng Charles in King Charles in tami hi asumang ta hi masanglaya ki khen na te mangil vain hi ki pol theina ding khat bol vai chin hi rom khopiang ho pop to sun thungen na hi amang ton wo hi ithei sama bangin tu kum tu ni le som ni lenga hi Catholic polpi ding in jubilee kum hia tu ha October sunga hi tami jubilee to ba hi ta hi tam to ki tu le na hi King Charles hi Rome khopia pop to ki muri nga ang ho hi to le mi siang tho Paul BNP ki chi khat jong oma to mi sunga King Charles jong avapaya thu awangen ta Catholic polpi sunga ki Paul na siang to khat mi siang tho Paul to ki sai to mi ki Paul na hi King Charles hi min khum na khat abol hi chipen tami ki Paul na amazon member amazon min khum khat aya hichin hi tu ngin lamdang ta in October som ni le thumin hi Catholic polpi le Anglican polpi te kinai na khat ahing oma kipa hoi ka sama ma ke jong ka kipa ma hi chi pe ni kum zanga naki khensa Henry VIII leng Henry agiet na le Paul Pop Innocent at sagina naki khen khawi hi bangdinga naki khen we
King Henry in leng pan hi tapa nei lo Catherine of Aragon hi Asia na nei ya na le tapa na nei lon tapa nei nom ma in Asia huldo Pop Innocent Sagina in leng pa o tambang hi theisa ei por pi sunga tapa khat nei lo ja je ki mo khen ding his hi chi ni kingil na nei wa tami kumpanin si pen tul khat zanga som thum le li kuma ki panin hi Rome le England anaki khenta hi to le Martin Luther in angpat do Protestant Paul pi te jong akhal lai ta ya ama jong Protestant Paul pi analuta to le Anne Boleyn anaki ten pi ta hi te sama bangin nwalamin leng Henry in tapa khatang nei sama Edward the Fourth ahia hichin hi zileta nei tung ta nga Rome to England anaki khen kha hi hinan le kum zanga ki khen jowin King Charles leng Charles Rome ang ho Pope Francis to in kon khat i hin lai u hi to zin hi thungen ton vai chini Sistine Chapel ki chikhada hi sun thungen na hi amang ton wei thedinga kilomin hi Anglican Paul pi hi Episcopal Church jong akichia USA mate Anglican kichilo to le Australia gama jong Episcopal Church akichiwa to le nazatring wei ma sangkhat jakwo somleli kumin hi Rome le Episcopalian Church Australia ate in Rome to hi kipolna anei tawa amaten jong pop hi eite lutang a hi chini anapom taw hi hinan le popin bage nei chil hi no pen na ton dan un na ki ton un to le Anglican Paul pi athi sama bangin Father Tenzi leta nei hi Catholic Paul pi atami om si hinan le Father Josi in ji na khul ding wu Father so Tenzi na nei lo ding wu chin hi akigen ton si a phalna ki pe ve na ton dan no ma tradition zuyun le na ki ton un chin hi pop in jong hi phalna hi tur khat zakwo somle li velin hi ana phal ve hi tun silam nang khat leitung pumpia Anglican Paul pi Catholic Paul pi sunga anglut atamma ma hi Catholic Paul pi sunga anglut te hi mi pi go hilowa father te to le bishop te na sanjong Anglican Paul pi noir si in hi Catholic Paul pi wa anglut hi aje bangadi to mi jong tom no khat ngai sun vai Anglican Paul pi sunga bishop phasakhat le father phasakhatin thedinga kilomin Anglican Paul pi ten bishop archbishop anei wi cardinal pe nei samseun archbishop hi atung tong pen hi ta amate le father te jinei tane hi wi bangdinga Catholic Paul pi sunga anglut u a he to mi tom khat ngai to bai aji tampi ta oma number 1 ama sapenin Anglican Paul pi sunga hi numei te hi sempu su thei to mi bishop le father phasakadi angiel wi aje pen to pa jisun noa zui aisile solta somleni na tela pasal ngen a hi numei ana pangse hi chini theisa ma bangin no Catholic hilo ten jong theisem baw chin Catholic Paul pi sunga pasal te mai father so the simple so the hi Anglican Paul pi sunga numei te in jong ordination simple so na su det na atang wi tami adelo jeun Catholic Paul pi sunga father pasakat le bishop pasakat jong ahing lu wi ani na same sex marriage pasal le pasal kiten na numei le numei kiten na tami hi Anglican Paul pi in aphala hi thedinga kilomin Anglican Paul pi sunga
lutang hi England lengpa hi tu le tu in King Charles athumna ama hi Anglican polpi lutang hi Anglican polpi in numei le numei ki te na aphalmo a pasal le pasal nu pa in hi agomwa sacrament in amang wi hi tami a deilo je un Catholic polpi a ang lut ta wi hi to le Anglican polpi pasakat Catholic polpi ang lut na jong theological reasons divai pasien thuhil na to kisain jong ang lut wi hi chi pen hi Anglican polpi ten hi Catholic polpin anazui sa dan tampi khat anoma ten dauta in ineu koi wa ingem koi do wa ma dan tha ebolwa hi chi ni ithang hoi ta wa hi chin hi apostolic teaching noazui solta somle ni te na thu hil to te le te na pi ta in ikigam la ta wi hi chin hi apeisa kum somle kum li sunga Father pasakat pi Catholic polpi ang lut pasakat Catholic polpi fatherlin priest in ombuhi to le kum sang ni le gu ka ho kumin Australia kazin na parish ka ge na khada parish priest mun pi father pa tha khadang tunga khumpa hi azito to mi parish ang tunga hi ama pen Anglican polpia father na hisa ain Catholic polpin phal na pi in okay tami mun a parish priest mun pi father le nom the dinga na ji to in saba omun len ahin mass boarding le sacrament holding pen in ang pein hichin Catholic polpi in jong Anglican polpi father te ana sang hi to la pesa kum gu sungen hi bishop gu tan hi Catholic polpi ang lut wi hi to le alu nu khia ithei sama pangin Queen Elizabeth lengnu si masanga a bishop pa humpa na sanjong Catholic polpi sunga ahing lut hi hichin hi Catholic polpi sunga ang lut bishop te le father te hi phasakhat hi Catholic polpi sunga father le na ki koya bishop in jong akikoi hi tambangin hi Catholic polpi hin kot ahon pi ve hi nang lut no mule hichin hi mi tamta bishop te le father te gen lo mi tamta Anglican polpia ang lut wi hi kum sang ni le ko la ya Australia Broome diocese ko blind hi Anglican nu pi khat Catholic polpia ang lut ra ken katui sob ni jong confirmation sudet na sacrament jong ka pi hi hichin hi mun tom ma hi Catholic polpi ang lut Anglican polpi pe tampi ta om hi hichin hi tutungin leng Charles athumna Roma pop to thu angeton je le ki kum khat na ding ahangai jen hi tu le tu din muna Anglican polpi le Catholic polpi hi kinai devin ahing om ta hi tami hi thu hoi ma khat hi te la bang sibang evai hom de ka thei sia dien Manipur sung adie kya lam bi khosunga Catholic polpi le Protestant polpi te bang sibang in ki pol the na khat om thei de chi hi ngai tu le ken jong ka dei ma to le ko lang pan sai na Father Paul Lilian Dr Paul Lilian ya Bangalore la doctorate jo hita to le ama le Dr Lamboy jong ki kup na nei zelwa hichin hi lamka khosunga jong Manipur sunga jong Catholic Protestant bang chibangin na isem ton the de tam khat ngai to le hoiwa chi hi ke ngai da na hiya angai thelo no khaw le ngai da mun len hoiwa ka chi na hiya je pen to pa Jesus Christ no azui hi chet wa to ja hi ina se bujong aki het na omlobi Protestant polpi sunga lamkai ten ji le ta nei wa to le sumle pai ki samlovin hi aki en kola Catholic polpi sunga ji le ta ki nei lo hina le pasien na ki sem ve
mi pi te di nga na ki sem pasem gam lei ke let na di nga na ki sem jet e hi ve ve a hi chin hi lamka khosunga jong Catholic le Protestant kinai na khat ka hangai ma a no poldang te Catholic hilo polpi te in jong bang chi bang ngai dan na nei wai ka Facebook ka WhatsApp le ka phone number la jong ki ko lo chin ka dei ma hi tu nya ringin tam teng to nga phot vai a hunin polpi to ki sai le church news polpi to so share e borzel dingwa e ki hom zel ding wa hi tami vai gon ngai deu se na ram che ta un ke pai